not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them hey. Perform for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. Baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. Tonight, I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars. L'ambient molt bo, tant ahir a l'entrega de dorsals com avui a la cursa, la gent molt animada, molt contenta amb la cursa del corredor, amb la bossa del corredor, amb el circuit, molt satisfets alguns amb l'organització d'ahir, sobretot l'entrega de dorsals, i també avui amb l'entrega de xips, que ha sigut bastant àgil, tot i que és un sistema una mica original, ja que no s'acostuma a fer així a la majoria de curses. La gent molt satisfeta, hem tingut de participació atletes molt destacats, com Roger Roca, per exemple, el Mohamed Bounoa, l'Ignacio Ávila, el Jordi García Gràcia, tots atletes destacats i molt contents que hagin vingut. El Roger Roca fa poc ha sigut nomenat campió del món, o sigui que una cursa increïble. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy. Hi ha hagut dos moments així bastant emotius a l'hora de l'entrega de premis. Un ha estat només començar amb l'entrega d'un xec de 2.000 euros a l'Institut Josep Carreras, que lluita contra la leucèmia, busca una cura contra la leucèmia. I un altre moment també molt emotiu quan el pare de Luis Condon ha sortit a entregar els premis als 3 primers corredors locals d'aquí de Badalona, amb el trofeu Mikakos. Gràcies per animar i per guanyar.